Ayesi reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, ikaze kuri mwese, ikaze kandi muri aya makuru yagezweho kuri aya masaha. Turi kuwa kane ni tariki 19 Kamena muri uyu mwaka 2025, turi ku Ibendera TV. Nitwa Umukada, tugiye kwinjira muri aya makuru, na makuru araza kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko hanini turagenda tureba uko ibintu byiriwe, ariko tunareba uko situation yifashe muri aya masaha tugezeho. Aya makuru ndababwira ko tugiye kuyanzikira mu mujyi wa Uvira. Ibintu byakomeye cyane, imikwabo yabaye myinshi, ni nyuma yuko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bamaze kumenya amakuru yuko haba hari abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwinjira muri uyu mujyi indani. Turaza kandi kunyarukira muri Katana, tubabwire yuko n'ubundi hahiriwe imirwano abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bamaze kurasa abarwanyi ba FDNB cyangwa abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi barindwi bakaba bamaze kuhatakariza ubuzima. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Ndaza kandi kubabwira cyangwa turaza kurebera hamwe bijyanye n'imirwano yiriwe ahitwa Rucuru. Ni imirwano rero yahabereye, ndetse bikaba bivugwa yuko hari umuyobozi wamaze gufatwa bugwate n'abarwanyi ba Wazalendo. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi kugaruka ku biganiro bya leta ya Kongo na MONUSCO, turebere hamwe zimwe mu ngingo zavuye muri ibi biganiro. Ubwo ni nyuma yuko MONUSCO n'ubundi kubutse mujyi wa Goma kugirana ibiganiro n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Turaza kandi kunyarukira Nyangezi, turebere hamwe uko ibintu byifashe. Turaza kandi no kunyarukira muri teritwari ya Warungu, turebe uko ibintu byifashe. Mwese rero mbahaye ikaze muri aya makuru, na makuru tugiye kwihutamo cyane. Ariko mbere yo kwinjiramo ku buryo burambuye, reka n'ubundi nongere ngusabe ni wamaze kugera hano utereke like yawe kugira ngo mbimenye niba turi kumwe koko. Ariko kandi munaduhe ibitekerezo aho muherereye, niba murimo kutwumva mu bitubwire, niba kandi mutarimo no kutwumva neza mu bitubwire. Niba uri mushyashya hano ku Ibendera TV, nyemerera twihuse uterekeho subscribe yawe. Mu gihe uterekaho subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe de la notification, kazagufasha cyangwa se biragufasha kugira ngo amakuru nagera hano ku Ibendera TV tujye duhita tuyakoherereza udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Ngibyo ibyo tugiye gusangira rero mu kanya. Areka ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye, ariko kandi nanasanga bwo abaterekaho like tayari mwamaze kubikora, abaterekaho subscribe byamaze gukorwa cyane. Ayesi nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye. Abadukurikiye bari mu Rwanda tubahaye ikaze, abadukurikiye bari mu bihugu bya Afurika namwe tubahaye ikaze, abari mu bihugu bya kure cyane nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Buholandi, muri Norvège, mu Bufaransa n'ahandi hose mudukurikiye muherereye, tubahaye ikaze muri aya makuru agezweho kuri aya masaha. N'amakuru tugiye kwanzikira mu mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha n'ubundi hamaze gukorwa cyangwa se gupangwa imikwabo iteye ubwoba ahantu hitwa Nyarumanga. Amagingo yangaya tuvugana, abarwanyi b'intare za Sarambwe, abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo sori, baravuga yuko bamaze kuhapanga imikwabo, ariko kandi banamaze kuhapanga abasirikare bo gukora patrouille zikomeye cyane. Nta yindi mpamvu nuko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bafite ikikango n'amakuru yuko ngo haba hari abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira indani. Bakimara rero kuvuga yuko bafite urwo rwikango, bamaze gupanga abasirikare bagomba gukora imikwabo muri ibi bice, ariko banapanga n'abasirikare bagomba gukora patrouille kugira ngo n'ubundi ngo bahashye yuko abarwanyi ibintare za Sarambwe bakwinjira muri uyu mujyi wa Uvira.
ikindi nakubwira kiri guturuka ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira nuko nubundi ngo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bivugwa yuko ngo bamanuye ibikoresho karahabutaka bikomeye cyane bamaze kwesitara mu bice bitandukanye byo muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo bahangane n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ikindi nakubwira aha muri uyu mujyi wa Uvira nuko nubundi abaturage bavuga yuko ngo bakomeje gukorerwa ibikorwa by'ihohoterwa n'iyicarubozo nyuma yuko nubundi wazarendo zikomeje kwirara mu baturage zikabica abandi ngo zikabahutaza bose ngo barazira yuko ngo kwaho kuba byitso by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Nkuko rero amakuru aturuka ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi abitangaza ngo bamwe mu baturage bakomeje guhunga abandi ariko abadafite uko bahunga n'ubundi ngo ikikango ni cyose ni nyuma yuko n'ubundi bakomeje kugira ubwoba bw'uko umutekano ukomeje kugenda uba mubi cyane. Ngibyo rero situation ijyanye nuko muri uyu mujyi wa Uvira ibintu biraye ariko kandi ndagira ngo mbabwire yuko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kuvuga yuko bagomba kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira bidatwaye iminsi myinshi. Makuru ya kare twabwiye ko hari aba special forces b'abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kumanuka gahunda bahawe cyangwa se briefing bahawe nuko bagomba kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira bidatwaye iminsi myinshi. Ibi rero bikaba ari igitutu cyamaze guhita gikangaranya abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bituma n'ubundi batangira kwisuganya ariko kandi batangira no guhungabana ari nabyo byatumye bapanga imikwabo ikomeye cyane kandi mu bice bitandukanye byo muri uyu mujyi wa Uvira. Nari maze kubabwira rero ko Nyarumanga hapanzwe umukwabo ahandi hapanzwe umukwabo nahanga hitwa ahantu hitwa Eglise WTMC Park hapanzwe umukwabo ahandi hapanzwe umukwabo nahitwa Avenue Warungu Tungane Hotel hafi ahangaha naho hapanzwe umukwabo ahandi hapanzwe umukwabo nahitwa Avenue Kigongo naho hapanzwe imikwabo y'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ahandi hapanzwe umukwabo ni hafi ahangaha yahegereye Kadotare Jidezo naho hapanzwe umukwabo. Imikwabo yagiye ipangwa ahantu henshi muri bice bya Uvira haruguru aha muri bice bya Kavivira hegereye CMACBR Uvira naho hapanzwe imikwabo. Ngibyo rero ko situation yifashe muri uyu mujyi wa Uvira. Reka rero dukubutse muri uyu mujyi wa Uvira duhite twerekeza muri Katana hanaho twabwiye ko hiriwe imirwano ariko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bakagerageza guhangana n'ibi bitero akaba ari bitero n'ubundi byagabwe n'abarwanyi b'intare za n'abarwanyi ba Wazarendo babigaba ku barwanyi b'intare za Sarambwe ariko izi Wazarendo zagabye ibi bitero zifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi FARDC na FDLR. Ahangaha rero amakuru aturuka ahangaha imirwano yahiriwe nk'ibisanzwe bitwabigarutseho icyo ahubwo numva nifuza kubabwira nuko amakuru amaze kujya hagaragara ajyanye na ripoti zavuye muri iyi mirwano. Biravuga yuko abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe bamaze kurasa drone n'ubundi zigera kuri 3 aha kandi ngo bamaze no kuharasira ibifaru by'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abarwanyi barwana cyangwa se abarwanyi bo mu gisirikare cy'u Burundi bagera kuri 7 bamaze kurasirwa ahangaha nyuma yuko n'ubundi imibare kirimo gukusanywa ndetse kandi ngo usibye aba barwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bagera kuri 7 barasiwe ahangaha n'ubundi ngo hari abandi barwanyi barasiwe ahangaha nubwo imibare yabo itari yabasha kujya hagaragara. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero mu kurasa cyangwa se mu kugerageza guhangana n'ibi bitero byagabwa hakatana bakaba bavuga yuko ngo bakoresheje
icyambere bakoresheje ngo ni intwaro ziremereye zirimo amabombe ariko kandi ngo bagiye bakoresha na tekinike zijyanye n'ubwirinzi za zindi n'ubundi barasa bakohereza drone zigahita ziraswa zitari zagira aho zigera. Radari zabo rero ngo zagerageje gukurura ndetse n'ibyombo byabo bahanganaga nabo bagerageza kubikurura. Icyambere rero cyaje gutanga umusanzu n'umusaruro nuko ngo muri gukurura network z'aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo byaje gutuma bamenya ibice baturutsemo ubundi rero bakabasubiza inyuma iboroheye. Ni imirwano ikomeye rero yirije umunsi ariko kandi magingo yatuvugana ikaba yamaze kuba yatanga agahengere ka twihuse. Namakuru numva nifuza ko dukubita tubangura kubera yuko amakuru yo aba ahari ari menshi. Reka tubanze twerekeze n'ubundi mu mirwano itandukanye yiriwe ibera mu bice binyuranye, hanyuma mu kanya tuze twerekeza muri teritwari ya Rucuru naho turebe uko ibintu byifashe. Hanyuma rero abarwanyi ba Wazalendo bongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe mu bice bitandukanye, aho abarwanyi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo nabo mu mitwe ya Wazalendo bongeye gutana mu mitwe mu bice bitandukanye byo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gace ka Nyangezi na Ruhara ni muri teritwari ya Warungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yongeye kubaho, abaturage n'ubundi bongeye gushya ubwoba bakaba abahunze ndetse kandi bikaba bivugwa ko mu mirwano yabereye ahangaha humvikanyemo intwaro ziremereye cyane ngo nizo zifashishijwe mu mirwano n'ubundi yabereye ahangaha. Amakuru aturuka aha muri Nyangezi ni mu birometero bigera kuri 45 uvuye mu mujyi wa Bukavu. Avuga ko n'ubundi mu gitondo cyo kuri uyu munsi abaturage benshi bongeye guhunga bagahunga muri santere yaho ngaho mu rwego rwo gukiza ubuzima bwabo. Umwe mu baturage batuye muri ibice watanze amakuru yageze ati turi guhunga imirwano yatangiye kandi akaba ari imirwano n'ubundi yari yanongeye kuba ku munsi w'ejo, aho n'ubundi badusabye kuva hafi ahangaha. Abarwanyi ba Wazalendo bakaba bagabye ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri Katana, Amomosho na Chirunga muri teritwari ya Kabare mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage basobanuye ko Wazalendo yageragezaga gukura abarwanyi b'intare za Sarambwe muri utu duce, aho umwe mu baturage yagize ati Wazalendo yagerageje kwirukana abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ariko biza kugorana. Abaturage batuye muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo bavuga ko mu rukerera n'ubundi ngo bumvishe urusaku rw'amasasu bafata icyemezo cyo kuguma mu nzu kugira ngo hatagira ikibahungabanya. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki 19 kandi Wazalendo yongeye guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu gace ka Mutambara muri teritwari ya Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva muri Gashyantare muri uyu mwaka w'2025 twirwaneho isanzwe irinda umutekano w'abanyamurenge batuye muri Kivu y'Amajyepfo yinjiye mu ihuriro Alliance Fleuve Congo ihamya ko yahuje imbaraga n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Mu gace ka Buhinda kari muri teritwari ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru habereye imirwano ikomeye yamaze amasaha menshi ihanganishije Alliance Fleuve Congo na Wazalendo, nayo ikaba ari imirwano ikomeye. Biravugwa ko Alliance Fleuve Congo ariyo yateye ku birindiro bya Wazalendo muri ako gace nyuma yo kumenya ko iri huriro rishyigikiwe na leta ya Congo ryatangiye kugenzura aka gace yahoze igenzura, ndetse kandi ngo bakaba barimo kugenda bakora ibikorwa byo guhungabanya umutekano n'umudendezo w'abaturage.
atuye muri ibi bice rero bakaba bavuga ko n'ubundi bakomeje kugenda bumva amasasu, bakaba rero ngo bakomeje kugira impungenge nyuma y'uko ngo mu bice bitandukanye hakomeje kugenda habera imirwano kandi bikaba bikomeje kugenda bifata intera ayo hejuru. Reka rero dukomeze n'aya makuru n'ubundi tuyakomereze mu ntara Kivu y'Amajyepfo hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo. Intambara n'ubundi ikomeje mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo hagati y'abangaba. Imidugudu n'uturere twinshi two mu ntara Kivu y'Amajyepfo imaze ibyumweru byinshi mu mvururu ziturutse ku mirwano ikomeye hagati y'inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo n'abarwanyi umutwe ya Wazalendo. Iyi mirwano yarushijeho gukara cyane kuva ku wa gatatu, no kuva ku munsi w'ejo tariki 18 Kamena muri uyu mwaka, cyane cyane mu turere twa Kabare, Karehe na Warungu. Mu karere ka Warungu cyane cyane ahitwa Nyangezi n'ahakikije aka gace imirwano yongeye kubura, aho abaturage batangaje ko n'ubundi bice bitandukanye byo muri aka gace hongeye kuzindukira imirwano. Mu gace ka Ruraha naho hakiri naho ni mu karere ka Warungu habayeho gukozanyaho kw'ingabo z'abarwanyi b'intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Umuturage wo muri aka gace twagerageje kuvugana yatubwiye yuko habayeho kurasana hagati y'impande zombi ahitwa Ruhara cyangwa se Ruraha n'ahandi hafi yaho, ariko ngo kugeza ubu abantu ntago baramenya umubare nyawo w'abahaguye cyangwa bahakomerekeye kubera yuko n'ubundi ngo habaye imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano rero ikomeje kugenda irusha aho gufata imbaraga ano gufata urwego rwo hejuru. Muri Kabare muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Chirunga, ahitwa Momosho naho hongeye kuba imirwano hagati y'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ku rundi ruhande ahitwa Momosho na Katana, abaturage bavuga ko hariho ukudatuza ku bantu bose ndetse ngo hakomeje kumvikana amasasu no mu bice bya Kigabi. Imirwano yo muri Momosho ngo yanageze muri Nyantende aho amasasu yumvikanye bikaba byateje ubwoba bukabije bigatuma hongera kubaho uguhungabana ku baturage ndetse abenshi bagahunga. Mu gihe rero ibi byose birimo kuba abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuga yuko ngo batazigera n'ubundi bareka abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagakomeza guteza imvururu no guteza umutekano mukeya ku baturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye. Reka twerekeze muri teritwari ya Rucuru. Umugabo yafashwe bugwate mu gitero cyagabwe na Wazalendo ahitwa Ibwaranda. Uyu mugabo bikaba bivuga ko ngo yari n'umuyobozi. Umugabo wo mu gace ka Bwaranda yaburiwe irengero nyuma y'igitero cyagabwe n'abantu bitwaje intwaro bashinjwa kuba mu mutwe wa Wazalendo. Ni mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki 18 Kamena muri uyu mwaka rishyira kuri uyu wa kane tariki 19 Gashyantare Kamena muri uyu mwaka w'2026. Ni mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahitwa mu Bwiru bwa Bwito. Nkuko amakuru aturuka ngaha bitangaza ngo uyu muturage wo muri aka gace, aba bantu baje bitwaje intwaro nyinshi binjira mu gace ka Bwaranda bagamije kwibasira abasirikare. No kuvuga bari bagabije kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe bari bari muri ibi bice. Aba bivugwa ko ari Wazalendo bafashe bugwate umwe muri aba bantu. Uyu mugabo akaba ari wenyine wabashije gufatwa ndetse ngo akaba ari n'umuyobozi
w'ishami rishinzwe ngo n'umuyobozi mu nzego z'ibanze muri ibi bice akaba n'umukozi w'ishami yita ku bidukikije mu rwego rwa leta, nyuma ngo yo kumufata bakaba bamujyanye ahantu hataramenyekana kugeza n'uyu munsi. Mbere yuko uyu mugabo ngo ajyanwa ku ngufu, abo barwanyi bagiranye cyangwa se bohereje urufaya rw'amasasu ku barwanyi b'intare za Sarambwe baniba telefone z'abaturage batandukanye. Iki gitero cyateje impagarara mu baturage ba Bwaranda, bamwe muri bo abatinya ko imirwano ishobora kongera kubura hagati y'impande zombi, aho abaturage bamwe bahise bahungira hafi aho ngaho, ariko ngo hakaba hatangiye kugaruka ituze, nabo bakaba batangiye kugaruka mu ngo zabo. Kuri uyu munsi umwe mu baturage batuye muri aka gace agira ati twahawe amakuru ko Wazalendo bageze ino, bakaba baje mu matsinda abiri, bamwe banyaga telefone abaturage, abandi ngo bakaba bari mu zindi nzira zitandukanye. Uyu muturage akomeza avuga kandi ko ngo bafashe bugwate umuntu ukomeye warutuye muri ibyo bice, akaba n'umukozi w'ibidukikije ku ruhande rwa leta ya Kongo. Kugeza ubu ngo ntiharamenyekana aho yajyanwe. Ikindi kandi ngo habayeho kurasana hagati y'izi Wazalendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko ngo byaje kurangira abarwanyi ba Wazalendo n'ubundi bahise bagenda barahunga. Nubwo rero ngo magingo aya ngaha hatamenyekanye aho baje guhungira. Abaturage batuye aha muri ibice bya Bwaranda bivuga ko ngo bagifite ubwoba, kuko ngo bamwe muri Wazalendo bakiri mu nkengero z'aka gace, ndetse kandi ngo bakaba bashobora kongera kugaba ibitero muri ibice isaha n'isaha. Hari impungenge ngo z'uko Alliance Fleuve Congo ishobora gukora igitero gikomeye cyane cyo kubohora uwo mukozi wafashwe, ariko kandi ngo n'igitero cyo gutanga isomo kuri aba barwanyi ba Wazalendo bakomeje kwigira uko bishakiye ku mutekano w'abaturage muri ibi bice. Igice kimwe cy'abarwanyi ba Wazalendo ngo cyerekeje ahitwa Imutanda, abandi ngo bakaba bakishe mu mirima no mu bice bitandukanye byo hafi y'aha ngaha Bwaranda. Kubera izi mvururu rero ngo ibikorwa byose byo cyase bikorwa n'abaturage byahagaze, no kuvuga ibikorwa nk'ibyo guhinga, ubucuruzi n'ibindi byose ngo byahagaze kubera ibi bitero by'abarwanyi ba Wazalendo ahangaha. Ngibyo reka twihute, reka twerekeze n'ubundi muri Kivu y'Amajyaruguru. Noneho ubwo twerekeje makuru ajyanye na politike na diplomasi, tubabwire ibijyanye n'ibiganiro byavuye hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na MONUSCO. Ingingo bemezanyijeho ni ingingo 5 z'ingenzi. Izi ngingo 5 rero ni munyemerere aho muherereye hose, muhaguruke mwakire izi ngingo 5. Abarwanani, abayobozi ba MONUSCO ndetse n'ubuyobozi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumvikanyeho mu gusoza inama imaze iminsi 3 kuri uyu wa gatatu tariki ya 18 Kamena muri uyu mwaka. Ni ku munsi w'ejo hashyizweho imigambi ngenderwaho, no kuvuga feuille de route y'ubufatanye hagati y'abayobozi b'intara Kivu y'Amajyaruguru na MONUSCO, ishami rya Loni rishinzwe kubungabunga amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama yabereye mu mujyi wa Beni, ikaba yahuje abarenga 90 barimo abayobozi ba politike, abayobozi b'imiryango ya gakondo, inzego zita ku bantu batishoboye n'abagize societe civile.
intego nyamukuru y'inama ngo yari ugukomeza guhuza ibikorwa hagati ya MONUSCO na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo barusheho kurinda abasivile ariko ngo no gushyira mu bikorwa neza inshingano za MONUSCO muri iki gihe hakomeje kurangwa ibibazo by'umutekano muke. Dore ingingo eshanu z'ingenzi rero aba bombi bemeranyije nkuko byatangajwe na Jean Tobi Okala, umuyobozi ushinzwe itangazamakuru no gutanga n'ibikorwa bijyanye n'itumanaho muri MONUSCO aha Ibeni na Ituri. Izi ngingo ngo zigizwe n'uduce dutanu twibanze tugamije guhangana n'ibibazo by'umutekano muke, ibibazo by'imibereho ndetse ngo n'ibibazo by'ubutabazi ku baturage muri ibi bice. Ingingo ya mbere ngo ni ugushyiraho uburyo buhamye bwo gukorana no gutanga amakuru ku bufatanye. Hakaba hashyizweho uburyo ngo bwo kunoza imikoranire hagati ya MONUSCO n'ubuyobozi bw'iyi ntara. Hakaba hateganywa kandi ubufatanye mu itangazamakuru ndetse n'uruhare rw'inzego z'ibanze harimo societe civile, abayobozi gakondo n'abashinzwe serivisi rusange aha muri ibi bice. Ingingo ya kabiri ni ukurwanya imitwe yitwaje intwaro ku bufatanye. Aba bombi bemeranyijwe ko ngo hagomba gukorwa isesengura rihamye rigaragaza imiterere y'imitwe yitwaje intwaro. Hakaba hashyizweho ngo ubukangurambaga bwo kubasaba kwishyikiriza leta no kumenyekanisha amategeko ajyanye no kubasubiza mu buzima busanzwe, gutegura ibitero by'ingabo ku bufatanye na MONUSCO bigomba kugabwa kuri iyi mitwe yitwaje intwaro mu gihe yaramuka yanze kwishyikiriza leta kandi gakomeza guteza imvururu, aho ngo hanini imwe mu mitwe yitwaje intwaro yashyizwe mu majwi ari ADF ngo n'indi mitwe itandukanye. Ingingo ya gatatu ni ukunoza umutekano no guteza imbere imiyoborere ku rwego rw'ibanze. Muri iyi ngingo hemejwe ko ngo hagomba kubaho ibikorwa byo kurinda ibice biri mu maboko ya leta, kongerera ubushobozi abayobozi b'inzego z'ibanze, kuvugurura gahunda z'umutekano n'akarere no kongera imbaraga mu nkomoko mu bice bitandukanye, kongera imbaraga rero mu bijyanye n'umutekano. Ingingo ya kane, bantu mudukurikiye hano ku Ibendera TV, nayo ni muhaguruke muyumve kandi muyumve neza. Ingingo ya kane ngo ni ugukangurira amahoro no kurwanya ibinyoma n'amakuru y'ibihuha. Uti ibi bizakorwa gute rero? Abari muri iyi nama bemeranyije ko ngo hagomba kubaho ubukangurambaga bwo gusobanurira abaturage uruhare rwa MONUSCO, harimo iminsi y'inyigisho n'ibiganiro bitandukanye ngo bibakangurira cyangwa se bibigisha ku bijyanye n'amahoro. Hakaba kandi ngo no gutanga urubuga ku rubyiruko binyuze mu kubareka nk'abahuzabikorwa b'amahoro mu mashuri n'imiryango itandukanye, ubundi bagatanga amakuru ndetse kandi bagatanga ibitekerezo byabo. Ingingo ya gatanu ari nayo ngingo ya nyuma yemeranyijweho n'abangaba bombi ngo ni ubufasha bwihutirwa n'iterambere rirambye ku baturage bijyanye n'ubutabazi. Iyi ngingo ikaba ireba ibikorwa by'ubutabazi, kugarura umutekano ahakorerwa ibikorwa bitandukanye, korohereza imiryango nterankunga mu by'imisoro, gutanga ubufasha bw'ibikoresho no kwamamaza gahunda ziteza imbere abaturage ku buryo burambye. Ngizi rero ingingo eshanu zose zamaze kwemeranywa n'abangaba bari muri iyi nama.
hakaba kandi ngo hagomba gushyirwa mu bikorwa buhoro buhoro ibijyanye n'imigambi izashyirwa mu bikorwa mu byiciro bitandukanye. No kuvuga izi ngingo zose ngo zigomba gushyirwa mu bikorwa mu byiciro bitandukanye. Hakaba kandi ngo bigomba gukorwa hashingiwe ku bufatanye hagati ya MONUSCO n'ubuyobozi bw'intara n'abandi bafatanyabikorwa ariko n'abandi bayobozi batandukanye. Mu gusoza iyi nama bitabiriye iyi nama bose bemeranyije ko bagomba gushyira mu bikorwa ibyo bumvikanyaho kugira ngo hubakwe amahoro arambye mu gukemura ibibazo byugarije abaturage bibasiwe n'intambara mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bibaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kugenda uvugwamo intambara za hato na hatoya. Ibi kandi bikaba bibaye nyuma y'uko mu minsi ishize umuyobozi wa MONUSCO yagiriye uruzinduko mu mujyi wa Goma. Aha naho akaba yaragiranye ibiganiro n'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo. Ngibyo rero ibyo twagarukagaho kuri aya makuru yaragezweho kuri aya masaha. Reka rero munyemerere mbashimire cyane mwe mwabanye natwe, ariko kandi nanakomeza kubibutsa gukora like, nanakomeza kubibutsa gukora subscribe. Nababwiye kuva kare yuko nifuza nibura abantu bashya bari hagati ya 200 na 300 bagomba gukora subscribe bashyashya. Ibi rero ni muramuka mubikoze muraba amugize neza cyane. Reka rero mbashimire. Ubwo gahunda za Ibendera TV zirakomeza. Mugire amahoro n'amahirwe, mugire ijoro ryiza kandi Imana ikomeze kubarinda.